uyaliteka na Caiphas, uyalendlulisa, ulendlulisela kuPilato, uyaliteka na Pilato, uyalendlulisa liya kuHerode, liyajika kuHerode, libuyela manje enkantolo yaPilato. Lala lapha sisuka khona sine namuhla. Asalitekile waliteza Pilato, sithubo lesikhona sithi lo muntu lo akahamba yobethela, bathi imfihlo lekhona akaphumi embi kwebantu bambuka, uphuma ngemnyango longasemuva. Kulo mnyango longasemuva wehla titebhisi ungena kupassage. Kule passage ayikho i-U10 lekufuneka ukuthi ajike khona. Kufuneka ukuthi ahambe ayofika entsabeni yaseCalvary. Kunetiteshi ke lapha endleleni. Kukhona lokwenzekako lapha endleleni. Babhali beBhayibheli bathi lokushaywa kwakhe kuqale lapha enkantolo yaHerode. Emasotha naHerode hambambabu waze wakhafulelwa nangemanzi. Uyayifakaza Isaya uthi wabiza njengemvu ibe phambi kwabagodi bakhe, azange wasawuvula umlomo. Na ayawuphuma ngenkantolo yaPilato, uphuma enhloko yakhe ufakwe umqhele wemanyefa. Lo mqhele wemanyefa kwalanda umhlangamlando, washaywa lo mqhele wemanyefa wangena enhloko yakhe. Hathi Isaya ngaleyo mivimbo yakhe siphilisiwe sine. Kwendlula lapho kwalanda lukhotho. Bathi babhali beBhayibheli buthe balo kwaku-3 to 4 meters, bese kuba nebha lebe yi-2 meters. Sisindo sakhona sasingetulu kwa-100 kgs. Lophambatiswa lolukhotho kwandosiphambano kwabekwa emtimbeni wakhe, kwabuya isilane hlayo ka-12 fakwe umthofi yakhala emtimbeni wakhe 39 times. Waphambabulwa kodwa akazange wathi ngilamleleni, akazange wabita nengilosi, wathula wathi cwaka. Ngifike nje labashuma